rodi majka hrvatskoga sina, od Andrije i majke Matije. Stipe piše djete najmilije, ej dvije čerja Pesinova, što mati Andriji darova. Ranu Juru Božu Stipu Stanka, pet Matija porodi junaka. Još dvi čeri rodi majka mila, po imenu Dragica Iva. U Matije i oca Andrije Stipe piše djete najmilije. U Matija podoseći muku, uvijek Stipu držala za ruku. Čuvala ga od svakoga jada, da joj ne bi od čega nastrada. Došlo vrijeme u školu krenuti, da bi moglo nešto naučiti. Dobar đak je Stipe kažu bio, osnovnu je školu završio, a za srednju ne biše moguće. Pa tu Stipe odlazi od kuće. Živjelo se samo od duhana i od nešto sitnoga ajvana. Vidi Stipe da nije moguće, da se može živjeti kod kuće. Da ozemlje nikad kruha nema, naput Stipe odmah se tu sprema. Sloveniju zemlju odabira, misli tamo da će imat mira. Ali tamo slabo se snalazi, tu za život novi pronalazi. Bez pasoša i bez putovnice želi preći Jugine granice. Dva put Stipe pokuša bježati, al ga UDBA sa granice vrati. Oba puta psi ga očutiše, njemu ruku zubima slomiše. Vidi Stipe da su teške muke, mora bježa sa slomljene ruke. Treći put ga sreća poslužila, granica mu ruke raširila. Austrija to je srca meka, ej Stipu ona tu sebi dočeka. I primi ga u svoje kampove, gdje će dalje ići za gradove. Austrijo na svemu ti hvala, što si Stipe utočište dala. Što ti prima svake emigrante, a posebno sve naše Hrvate. Vidi Stipe slabo se snalazi, Austriju
napušta odlazi, zemlju svetsku sebi odabira, misli tamo da će imat mira. Misli Stipe tamo u te nema, da će moći živjet bez problema. Grad ga Malme tamo prvi prima, gdje s Hrvati tu stranku osniva. Ime stranki dao je od kopa, što je pozna sva cijela Evropa. Opet Stipu Putnovi poziva, po gradovim da stranke osniva. Grad Peterburg Stipe pronalazi, gdje se u nje konačno snalazi. Pronalazi tu braću Hrvate, sve rođake svoje emigrante. Pronalazi 7 Mikulića, sljepenike Maksa Luburića. I sa njima tu stranku osniva, da istina pravdi dođe živa. Hrvati stranka je na uzor, nazvaše je po hrvatski otpor. Ej, predsjednik Maks Luburić bio, pa ga posle Stipe zamijenio. Skandinavsko područje čitavo, sa njime je Stipe upravljalo. Kad je Stipe želje ispunio, još je jednu za kraj ostavio. Vidi Stipe nestali problemi, pa odluči da se odmah ženi. Podijalo u tuđemu svitu, pa o ženu Brigitu. Tu Brigita žena je Stipina, porodi mu prekrasnoga sina. Od ljubavi i velike nade Andrija mu Stipe